iyo bari ikibazo cya Afurika ntabwo mwajya Qatar, ariko bajya Qatar kubera hari igihugu kibategeka cyababwiye mujye Qatar. Qatar ni Amerika. African Kuvuga Union ngo baragerageje. yabibafashije. Afrika yabafashije iki? Ya African Union yagennye Angola. Yagennye Africa Union ise ni Afurika. Kuko uyu munsi Amerika igira imbaraga, ubwo M23 biri Kinshasa. Amerika yatakaje imbaraga, kandi iyo itakaje imbaraga ibona we nta cyifasha iraguta. Iraguta. Yajya kubohereza Qatar wagize ngo ni iki? Ikimenyetso cy'uko nta mbaraga bo bafite se Amerika yizigira hariya haba harabaye balkanization. Bakaba bariya kuba batabikora aricyo baba batinya, ubwo ndi kuvuga abarwana nabyo bashobora, ntabwo birwanira, ntibazi n'ibyo bakora bari. Muraho neza, nitwa Delphine Umuhoza, itanga serivisi za life insurance muri Amerika no muri Canada. Ese wakwibaza life insurance ni iki? Life insurance ni uburyo bwo kuzigama ubukungu bwawe mu gihe kirambye, ndetse no kuzigamira abana mu gihe cy'amashuri na kaminuza. Ikindi kandi gufasha mu gihe cy'uburwayi bukomeye no mu gihe cy'izabukuru. Tutibagiwe ko no mu gihe watabarutse ikurinda gusiga iheruheru abawe n'abagukomokaho. Ku bundi busobanuro mwahamagara kuri 585 969 2169. Murakoze. Ibihe byiza bakunzi ba Connection TV, turabasuhuje mwese aho muri, tubaha ikaze ku biganiro byacu. Aka kanya twicanye na Dr. Rusabagirishya, tugiye kuganira gene Twiringimana Patience. Dr. mwaramutse neza? Tugiye kuganira, ndifuza ko tuganira ariko nshingiye cyane ku byo abantu badusabye mu bitekerezo bagiye batanga mu kiganiro duheruka kugirana. Arabagiye bandika mu bitekerezo bavuga bati nuganira na Dr. ubutaha uzamutuganirize ku ngingo irebana no kwishakamo ibisubizo ku banyafurika, cyane cyane ku ngingo zirebana no gukemura amakimbirane. Ndavuga ni ingingo reka tuyiganireho muri gihe nshaka case study twarebaho. Ndavuga reka turebe ku ya bugufi ya makimbirane ari muri aka karere k'ibiyaga bigara ku ni muri Kongo by'umwihariko. Turebe noneho izi gahunda za Rwanda, turebe Nairobi, turebe na Doha yajemo, hanyuma tuze kureba uruhare rw'abanyafurika mu kwishakira ibisubizo mu bibazo by'amakimbirane baba bafite. Reka mbare icyo mperaho, iyo urebye urwego rw'abanyafurika mu kwishakira ibisubizo ku bibazo bahura nabyo, ubona warushyira ku ruhe rwego wenda ugereranyije n'imyaka uko igenda yicuma? Hari ikintu batarumva iyo uvuga ngo abanyafurika bishakire ibisubizo. Nibabanze bishake b'abanyafurika nyine. Nta banyafurika avuga, nta munyafurika mbona muri abo bose. Muri Gararake nta munyafurika mbona. Nta munyafurika, nta gihugu cyo muri Gararake gitegekwa n'umunyafurika. Nta gihugu cyo muri Gararake gifite independence. Udafite independence rero nta kintu wakwikorera. Urishakira ibisubizo gute n'ibyo bibazo atari ibyawe? Urishakira ibisubizo gute utikorera? Ikintu cya mbere Afrika mukwiye kumenya ni independence d'abord. Banza ube wowe. Icyo gihe rero uzishakira ibisubizo ko n'ibyo bibazo bizaba ari ibyawe. Ni gute washaka ibisubizo by'ibibazo bitari ibyawe? Dr. ntabwo byumvise neza, urabona ni gute utabyumva? Ntabwo numva ukuntu tutari independent. Ukuntu utabyumva, ukuntu wagombye kubyumva. Iyo bari ikibazo cya Afrika ntabwo mwajya Qatar, ariko bajya Qatar kubera hari igihugu kibategeka cyababwiye mujye Qatar. Qatar ni Amerika. None so sinzi igituma mutayibona ibyo ngibyo. Nta independence dufite, ibyo mwese murabizi. Ibihugu byose byo muri Afrika, Yapana byose mu karere. No, AES ifite independence. Yes. Ariko ibi nta independence dufite. Iyo tugiye independence niba bagukangisha ibihano. Iyo ugiye independence niba kuvuga ngo turahagarika inkunga. Ufite independence nta nkunga ukeneye. Nta nkunga ijya muri Burkina Faso, nta nkunga ijya muri Niger, nta nkunga ijya muri Mali. Bafite independence. Niba no muri Banki Mondiale, niba no muri FMI, bafite ifaranga ryabo. Ntabwo wigisha igifaransa bari ikivangara. Bije vuba. Ntabwo igifaransa ari langue officielle. Vaut mieux tard que jamais. Uvuge ngo bije vuba. No. Urumva twebwe bije vuba gute? Nyuma y'imyaka 64 bije vuba gute? Mwebwe murumva hakiri kare, nta independence ikindi haracyari kare. Niko mwibaza. Iyo uvuga ngo bije vuba ni nkaho uvuga uti haracyari kare. Rero simbona igituma twibaza ikibazo kitariho.
ntabwo Afurika bavuga ngo yitorere ibisubizo ku bibazo bitari ibyayo. No, niba Grand Lac hari igihugu bita Lagasheti Congo, iyo bavuga Grand Lac nuwayo ni Congo. Iyo ba Congo Grand Lac bari independent, ntabwo Congo yagira ikibazo na kimwe, kuko ibyo bibazo igira imperialism, kubera ibihugu bidafite independence, imperialism ibyo ikoresha niyo abavandimwe ikabaryanisha. Nibyo dufite independence giye sinakwica. Uzabaze abantu bashatse kwica Traoré Ibrahim, bashatse kumwica inshuro 19, abantu sinababara. Uzabaze ko ari n'umwe yishe. Barabafunze. Ntabwo banabafunze, barabafunze babigisha, babakuye munsi bagiye mu gisirikare. Na hari uwo yasimbuye ku butegetsi, nigeze kumva bavuga ko nawe yarari mu bantu bashaka kumuhitana. Byinshi regure yatumwa na Macron, c'est normal. Damiba none se Damiba iyo bashaka kumwica ntibabaramwisha, bamukuye ku butegetsi baramubwira nushaka kuguma aha cyangwa ugende. We ahitamo kwigendera, ariko ntabwo yagiye kure, yagiye muri Barikani, yagiye muri Niger. Icyo gihe Barikani yagiye, yagiye muri Niger, muri Barikani kugira ngo bazatere Burkina Faso. Ageze muri Barikani asanga Niger nayo iri muri revolution, ajya muri Togo cyangwa Benin niwe. Ariko ntibigeze bashaka kumenya kubera iki. Iyaba Burkina Faso, iyo Traoré atari umunyafurika, kuko uyu ni umunyafurika, yaba nka Blaise Compaoré abaramugize nka Sankara abaramwishe, yagwita muhitana. Yes. Rero ahangaha icyo kibazo bariko barabaza abanyafurika bishakira ibisubizo, ahubwo bambaza bati abanyafurika ntibashaka independence. Aho tukiri aho ngaho mu gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite, turabona hagiyeho gahunda y'ibiganiro bya Rwanda, yaragerageje uko ishoboye na Nairobi, bikaza bigenda bisa nkaho bitari kumwe, ariko igihe kiragera babigira parallel, basa nk'abo babihuza. Ariko mbari kumvuga, ntabwo ubona ko ari ugushaka ibisubizo no gushaka kwigira mu buryo bwo gukemura ibibazo bafite. Ibyo ngibyo nakubwiye, iyo abantu bafite independence ntibari kurenga yase, bajyaga Rwanda gukora iki? Iyo abantu bafite independence bafite ikintu bita EAC kitari independent, kimeze nka Union Africaine. None se bari kujya Rwanda gukora iki? African Union yabibafashije. Africa yabafashije iki? Ya African Union yagennye Angola. Yagennye African Union se ni Afrika? Ntabwo ari Afrika gute Dr. Ikora ibyo bayitegetse, bayiha 75% budget yayo. Union Européenne iha amafaranga 55% ya budget ikoresha. Umuntu uguha amafaranga na gutyo se aragutegeka? Niyo tike no bayiguha ni Afrika guteze. Ariko ushaka kuvuga ko abanyafrika iyo baba abanyafrika nk'ibyo nkubwiye ntabwo uzabyumva muri AES, ntabwo uzumva Burkina Faso na Mali bagiye kumvikana muri Benin n'umunsi n'umwe. Bapfiki nta mupaka bafite, bapfiki bafite passport, bapfiki bafite ifaranga rimwe ritarakora bien sûr kubera afite amareserve y'amasefa atararangira. None se bapfiki abo bantu bafite igisirikare kimwe barwana gute? None Dr. ko ibyo bintu atari bibi, ibihugu wenda tuvuge byaha mu karere byo bibura iki ngo bibikore ko ibyo bintu atari bibi mu byo? Bibura yo maturité, bibura na volonté, bariya ba imperialisme baba biriho babiha amafaranga, baha amafaranga abayobozi. Noneho kubera gukunda ayo mafaranga, kutita ku baturage yoye kikaba ikibazo. Kubera Damiba aba yakoze kudeta muri Burkina Faso, nini sitakubira nashaka icyo twifuza nuko babireberaho. Damiba yakoze noneho mumenye no gutandukanya. Damiba yakoze kudeta akuraho umusivili ariho. Hasa ntacyo yavuze. Yo kudeta bariki. Ini Afrika ntacyo yavuze. CEDEAO ntacyo yavuze. Macron yarazi ko azagira base muri Burkina Faso agasenya Mali, ko Mali buitara amaze gufata pouvoir.
icyo gihe navuze ati Mali va s'effondrer, niyo espoir yari ifite. Traore amukuyeho kiba ikibazo, iba kudeta kuri Damiba itabaye kudeta, Guinée africaine iramwizora, CEDEAO imufatira ibihano, ya Guinée africaine umbwira ukuntu wahita Afrika. buriya ntabwo ariyo yikoreshaga Ibyo si rwibaza. Muri Gabo bakora kudeta, Guinée africaine ntigeze ivuga ngo Gabo yakoze kudeta, Guinée africaine ntigeze ifatira ibihano Gabo, na CEDEAO ntacyo yavuze uretse ko batari no muri CEDEAO je pense. Ariko noneho iyo kudeta kubera yiparine par la France, Guinée africaine nayo irayiparina. Hanyuma uri kurambwira ngo Afrika EAC bavuga ngo ifite independence gute? Igihugu membre wa EAC kiraterwa mukajya gushaka solution y'u Rwanda. Nukuba ko ibihugu biri muri EAC bitari capable yo gukemura icyo kibazo, kubera icyo kibazo si icyabo. Rero ikibazo Afrika ifite cya mbere ni ukutabaho, kubera iyi mipaka turimo si yacu, ni y'abazungu bashyizeho. Iyo uri mu gihugu rero imipaka atari yawe ntabwo kiba ari icyawe, uri muri parcelle igihe nashyizeho borne abwira nawe ntuzarenga iyo parcelle ni yawe gute? Nk'umuntu ukodesheje, n'ubu ukodesheje ugomba kwishyura loyer wishyura n'amaraso arimo, urishyura matière première, urishyura n'amaraso. Ubu rero reka bishyure nyine amaraso, igihe cyose batarashaka kumva yuko bagira independence, reka bishyura amaraso. Kandi ubu se n'umuma ujame niho bishoboka, kera ntibyari gushoboka. Kera ntibyari gushoboka ko Amerika yari ifite imbaraga nyinshi cyane, kuko uyu munsi Amerika igira imbaraga, ubu M23 biri Kinshasa. Amerika yatakaje imbaraga, kandi iyo itakaje imbaraga ibona we ntacyo yifasha iraguta. Iraguta. Yajya kubohereza Qatar wagize ngo ni iki? Ikimenyetso cy'uko nta mbaraga bo bafite se Amerika yizigira hariya haba harabaye balkanisation, ariko ubu ntibishoboka. Nabo barabizi ibyo ngibyo, sinzi nabibabwiye kera intambara yitangira, kuko nari mfite byose bavuze ko balkanisation idashoboka. Avuga ati ntabwo twashobora guhangana, ntabwo Conseil de sécurité ibihugu bitanu byose habura bibiri byo poza veto, Chine n'Uburusiya byakopoza veto, ntabwo balkanisation ishoboka. Igihe balkanisation idashoboka rero ntabwo Amerika baravuga ati ntabwo tuzaguma dufata amabuye ariho amaraso, ifuko intambara ishira, kandi integrité territoriale yako ikaguma ari intacte. Hanyuma nabivuga bakantera amabuye ngo bya 2013 sibyo biriho ubu. Hakintu baruvuze ngo iyo Amerika iza kuba gifite imbaraga M23 baba baramaze kubarikana, bageze Kinshasa, baba baramaze kubarikana. Ubwo bivuga ko ibi biriya bihugu bindi baba bahuriye muri biriya bihugu bitanu nyine bifite droit de veto, ibitinya yuko iramutse igize gutya byahita byakopoza veto. Ariko se na Kosovo, ariko Kosovo byaranze, Kosovo byaranze kubera Uburusiya. Ubu Kosovo ntabwo ari igihugu, Uburusiya bwo burabyanga buti, na Taiwan si igihugu, byaranze. Na Tigre byaranze muri Ethiopia, none si nimurebera muri Ethiopia ko bashaka Tigre ibe autonome, ariko kubera Turki na Iran na Chine n'Uburusiya byafashije gouvernement central ya Ethiopia, Tigre iratsinda. Niho rero batangiye kubona yuko ntariya bidashoboka. Ariko Dr. ntabwo igihugu cyangwa se agace gashobora kuba kavamo igihugu abo bari kurwanira ku gace aribo babyigiremo uruhare, hatabanje participation y'ibyo bihugu ngo byicare bivuge ngo turabyemeje ibyo bihugu. Ntabwo abantu bafite umutima muzima ntabwo bakwifuza gutandukana, abandi babifuza gufatana. Ntabwo igihugu gishobora kuba puissant ari kitafite territoire nini. Gishobora kuba develope nka Singapore kibaye paradis fiscal, ariko nishobora kuba puissance. Ni ukuvuga iki? Hashobora kuba balkanisation, hari iyo bishoboka. Icyo gihugu, ako gahugu kahoramo intambara buri munsi, yaba nka Palestine. Kubera iki hatazamo ibyo bibazo by'intambara? Wiyomoye ku gihugu kikuruta inshuro magana. Yes,
bakaba bariya kuba batabikora ari icyo baba batinya, ubwo ni kuvuga Bande. abarwana ba Abarwana ntabyo M23 bashobora, ntabwo ntabyo bashobora. birwanira, ntibazi n'ibyo bakora bari. None Eh, se kubera iki bagira periyode yo bakajya na periyode yo kubana neza, wagize ngo kubera iki? Bariya sibo, nta munyafurika, abanyafurika bakora ibyabo sibo, si benshi, ni AES gusa. Kuko babonye ni revolution populaire. AES n'abaturage bagiye umuhanda. Hariya muri iriya zone barwana, ntabwo abaturage bose bari pour. Ntabwo abaturage bose bari pour M23 par exemple. Ukavuga warabonye ko bajya n'umuhanda. Iki rero mutashyize hamwe mwebwe ntacyo mushoboye. Kandi ubundi ari mufite umutima wo gukunda abaturage. Ntabwo wakwifuza ko abaturage bajya mu ikambi imyaka 3 yose, abana batiga, abana batarya, n'abaturage uvuga ngo uri kurarwanira. Ntabwo ibyo wabikora. Ikintu cya mbere, iyo ushaka, iyo ubuyobozi buriho hari icyo ubugaya ko ufashe nawe umuturage. Icyo gihe rero we nawe ntumufata nabi, niwe urwanira. wakora icyo urarwana. Kurwana uramena amaraso, uriya arahunga, kandi iyo urwana rega nawe urapfa, nabo ushyira ku rugamba barapfa. Ntabwo ari solution yo kurwana n'umuvandimwe. Ubundi nta munyafurika ukwiye kumena amaraso y'undi munyafurika. Ni ibintu twari dukwiye kugira umuziro. Negosiya, uvuga babyumve cyangwa babireke, aho kumena amaraso. Niba byanga imyaka ikaba hafi 20 babyanga gute? Kuva 2009 wenda tuzamure kugeza 2024 gutyo na kabiri, bavuga bati dushaka ibintu bigenda gutya. Bashaka ibikizi. Bavuga bati dukeneye ko abantu b'ubwoko n'ubu badakomeza gutotezwa. Nta ubwoko butotezwa n'ubuhe. Ubwoko butotezwa uzarebe biba kenshi intambara ivutse. Iyo nta ntambara iriho ikibazo kiri. Imyaka babanye igihe cyangwa ubutose ntibahega. Nanjye nabaye muri Kongo. Uvuga Ikinyarwanda. Ntabwo yigeze mbona umuntu utoteza. Ariko iyo mwatangiye kurasa birumvikana. Hari ikintu bita defensif cyangwa repressif. Habaho na genocide bita repressif. Niba hari ubwoko bumwe buri ko burarwana bufite imbaraga hano, hakaba hari abandi badafite imbaraga, ndahajya kuri abo badafite imbaraga, bariya bandusha imbaraga ndebe ko nabacogoza batazafatanya nabo. Nibyo bita repressif. Ibyo rero kenshi mwese muba mufite amakosa, bisaba rero ko mwicara kugira ngo abantu babe protege. Ntabwo imbunda si solution muri Afurika. Ibyo bintu mwagumye kure ko ntahandi biri muri Afurika gusa. Biragayitse abantu bo muri Afurika iyo bicana byose biragayitse. Ni ibintu utagomba gukora. Ibyo bintu nibishake bibe n'imyaka ibyo ari byose, abantu bose barumva. Ntabwo gufata imbunda siyo solution. Ariko Dr. Reka nkubwire igituma atari solution. Iyo mbunda ushaka kwifata kandi ikibazo ntigikemuke. Ako hakaba n'igihe gikemuka. Wagombye rero gusoma igihe cyawe. Iyo icyo gihe cyakemurwa n'imbunda, iyo ubona cyakemurwa n'imbunda, nawe wabona ko cyakemurwa n'imbunda, icyo gihe bagutega ugutwi. Iyo banze gutega ugutwi nuko wabona ntacyo washobora. Nuko ko icyo uvuga nta gaciro gifite, nta n'imbaraga ufite. Icyo gihe uca bugufi. Kuko ibyo hariya mwarabonye igihe genzi muri Kongo, guverinoma yose ivanze, bafite abadepite ba Moise Nyarugabo, ba Zarias Ruberwa, n'uyu munsi barahari. Kisaro ni umuminisitiri wa infrastructure kandi avuga Ikinyarwanda. Masunzu ni general, Gasiza ni general, hari abaminisitiri n'abadepite benshi. Rero ikibikubwira nuko nawe bavuga Ikinyarwanda batumvikana. Ko n'abazanindo n'abarwandofone. Abazanindo bavuga Ikinyarwanda. Yes. None si byo bisobanura gute? Baravuga ngo barwanira bavuga Ikinyarwanda. Abazanindo bavuga Ikinyarwanda. Ngira ngo harimo n'abakongomani b'abazarendo bavuga Iringara nyine batavuga Igiswahili. Nta muntu uvuga Iringara muri Kivu. Urivuga ni nkuko nabaye Kinshasa narivuga nayo. Ariko abazarendo bavuga Ikinyarwanda. Igiswahili bien sûr. Hanyuma barwanira bavuga Ikinyarwanda. Bari kari nta muntu uvuga Ikinyarwanda.
ujya gukora iki? ugashingira kuri icyo uvuga ko intambara atari iyabo rero. Oya, si icyo nshingiraho, si icyo nshingiraho, ni uko si ubwa mbere ibaho, si ubwa mbere ibaho kuko no muri 2013 yari ihari. Kuyihagarika yahagaritswe nande? 2013 nibuka ko habayeho kimeze nk'amasezerano bakumvikana, ariko nyuma haza no kubarasa barabashushubikanya. Barashwe nande? Barashwe na Sadek yari irimo. Byumva nabi. Iriya ntambara yahagaritswe na Amerika, Obama. Bakiriye ikintu muri MONUSCO, ikintu bise Brigade d'intervention rapide. Yego. Kandi muri MONUSCO ntirwana, ariko hari chapitre ya 7 muri Charte des Nations Unies yemerera bagakiriye ikintu bita Brigade d'intervention rapide, bakaya irwanisho shobotse karwana. Iyabo ntabwo ari guhagarikwa na Amerika, uwayihagaritse n'uwayiteye, rero ntabwo ari iyabo. Hari aho ibihe bigeze ubu ngubu, turabona ko Katari irimo kugerageza uko ishoboye, cyangwa se ntacyo yagerageza, ntacyo ishoboye, nta kizakuririye, nta kintu ubona kizava muri Katari. Ntacyo, na Amerika izabirangiza byose, ariko izaca muri Katari byibuze, niba nubwo byakwitwa Amerika mu busesenguzi. Bashake bajyeyo cyangwa bareke, nicyo kimwe. Ibyo Katari si izatora ikibazo, izakemura ikibazo, bazaba bakikemuriye nyine. Hari ejo narimo ndeba ibyo M23 isaba ubutegetsi bw'Kinshasa yuko babyubahiriza, bagakunda bakajya mu biganiro. Ntabwo M23 ntishobora gusaba ubutegetsi, siyo itegeka. M23 ni umutwe witwaje intwaro, ntabwo utegeka. N'abanyagihugu bitwaje intwaro, ntibategeka, ariko bafite imbaraga. Niba bafite imbaraga nibakomeze barwane. Ukurikije aho bamaze gufata, nibakomeze barwane, bagumeyo turebe. Hari abavuga ko ukurikije teritwari bamaze gufata ukuntu zingana, bari muri position yo kuba basaba. Teritwari ishobora kuba nini, ariko nta kirimo. Ntabwo ni teritwari ni nini, ni vaste, ko nta bantu barimo, nta migi irimo, nta mbaraga zirimo. Biriya rero kuvuga ngo bafite hanini, nibahagume turebe. Goma barayifashe na Bukavu, nibahagume turebe. Nuko Goma bari bayifashe muri 2013. Yego. Nuko batahagumye. Ndabyo ntavuga ngo bafite imbaraga. Imbaraga ziba zifitwe n'ubakoresha. Iyo wakoresha abaretse, ababaretse. Amerika niba yabaretse. Buriya gusaba ibintu nkabira, sinzi niba mwarabashije kubibona, ni ingingo zigera nko kuri 6. Ndabizi nzi ko gusa simbyitaho ko ndabizi ibyabo. Iriya karandire ntuze porogaramu yose ya Amerika ndayizi. Umuntu yakwibaza ngo niba koko M23 biriya yasabye atari ntacyo biri buhindure, itagakwiye bazaba igihugu nk'abandi, ikintu bakora bashobora gukora brassage, abari abasirikare bakabashyira mu gisirikare, abandi bakajya mu buzima busanzwe nk'abaturage bandi. Nta bindi bagomba kwigizisha, ibindi bakurikira gahunda ya leta. Ntabwo leta ikurikira gahunda yo mutwe witwaje intwaro. Deja iyo warinze ufata intwaro ukarwana, uba ufite tashe ntwari. ukabona ubafasha ari kubarekura bari nko mu matakirangoyi, niko navuga. Ubuse nibyo rinda ubugeni, nibyo rinda kubaza. Ntuzumve discours zabo, uzumve mission zabo. Wowe jya wumva discours za Amerika, wumve za Union Européenne. Erega n'ubundi nta nicyo byari bimaze, kuko nta balkanization ishoboka. Ni nacyo ituma Amerika bigize kuri. Ntabwo rero hakora amaraso ameneka. Hashize imyaka ubundi au départ gahunda ya Amerika ari uko Est du Congo hahora conflit éternel, aho intambara ihora. Ubundi niko byari bimeze, ariko batinya imbaraga zazamutse mu Bushinwa no mu Burusiya. ubu nubwo wenda ahazaza umuntu atashingira ku kuhagena cyane, ariko ibimenyetso bitwereka uko ibintu bishobora kumera. Hari abavuga ko batekereza ko hazabaho gukora izahita federo n'ubundi, abandi bakavuga bati
Kivu ishobora kwiyobora, harimo nabo mbona bajya basirikiza amadarapo, ariko ku ruhande rwawe nkurikije uko usesengura ndumva wowe ntabyo ubona. Urabona bashobora kongera bakavanga nk'uko byigeze kuba muri ya masezerano ya kera? n'ibyo bizaba bashobora kutavanga kuriya Mm, kuko harimo abafite ibihano, harimo abakoze amakrime, ariko mm, bashobora gufata rezilima bari bazima bakabashyiramo. Ibyo birashoboka kubera mu gisirikare burya ntugire ngo bose bari pfu, nabo murwanishaho ntiba bari kumwe nawe buriya bamwe na bamwe. Niyo cyo tubona harimo n'abagenda bakajya muri FARDC ubushize bya nabo Masunzu gabanje kuba muri CNDP. Bariya bose ubona bari bakabundi bose bari mu babaye muri CNDP. Muri FARDC hari benshi babanje muri CNDP, hari n'abaye muri M23 babajyayo. Urumva rero bashobora gufata bene izo abo mayelema bakabashyira mu gisirikare, ntabwo ari itegeko. Ariko abandi bakabashyira mu buzima busanzwe. Ariko ubundi kuvuga ngo Kivu iyobora ibyo ntibishoboka. Ntibishoboka ibyo ngibyo mu byibagiro. Nta nubwo biri souhaitable. Nta mipaka tugishaka muri Afurika. Ahubwo icyiza ni uko twagera independence n'uriya mupaka ukavamo. Hari igihe twigeze kuganira ubushize tubwira ko iriya ariyo ntambara ya nyuma muri Kongo. Niyo ya nyuma yo rwose ibyo. Buriya ntibashobora kubijyana muri ubwo buryo, ejo bundi twumva havutse undi mutwe. No, ntibishoboka. Cyangwa M23 ikongera ikabyutsa umutwe. Oya, ntibishoboka. Ntabwo iriya niyo ya nyuma. Kuko nakubwiye aho iva. Ubu rero ntuze contexte ya monde yarahindutse. Uyu munsi ntabwo yesi bikiriho, ibarabaye nka Libya. Mari ntiyari kumara icyumweru, byarahindutse. Ni intambara ishobora kubiyanga. Ni ya nyuma. Ibaye ya nyuma tugize Imana ibihugu bikabona independence, Afrika, abanyafrika bakaba abanyafrika, tukagira conscience bakumva ko Kongo ni igihugu cyacu cy'abazungu. Ahubwo tukagira bloc belt Kongo, u Rwanda, Burundi, Tanzania cyaba ari igihugu cy'inzozi. Nusoma sinzi niba mu Gifaransa, sindagisora mu Cyongereza, uzasomera Afrique fédérale de l'Est, uriko icyo gihugu cyaba kimeze. Ibyo nibyo dukwiye kurwanira. Ntabwo dukwiye kurwana tumena amaraso kugira ngo tunezeze Occident. Abanyamerika bakeneye cobalt, bakeneye amabuye, bakeneye amabatiri, bakeneye gukoresha energie solaire, ariko barayibona ari amaraso yacu yamenetse. Tugize iyo conscience yo kumva ko turi abavandimwe, twabaho neza, tukagira ubukungu, tugakira, nubwo ahubwo bari yakaba ari badusaba. Dr. mu biganiro ukunda gutanga buri gihe umuntu yumva mu mvugo yawe imipaka isa nkaho ikurya mu mutwe ukuntu. Imipaka ubona ari ikintu cyoroheje ibihugu byavuga ngo tubyikuriyeho koko bigakunda? Nakubwiye naguhaye urugero, AES yayikuyeho. Ikigoye ni giki? Kuvuga imipaka irarya umunyafrika, imipaka itarya yabarwaye mu mutwe kuko si yacu. Twe twashyizeho. Ni gute wavuga ngo iki kintu kiranshimira atari genda gishyizeho? Iyo baradushimiye tuba twarishyizeho twe. None yashyizweho n'abakolonizateri, nta nubwo ari Conference de Berlin yabishyizeho barakorera. Ni gute yareka kukujya mu mutwe? Uriya mupaka wacu washyizweho na Stanley mu 1867 bakata barema icyo bita minorite, babikoraga babishaka kugira ngo iyo hazahore insécurité. Iyo minorite bayibwire bati rero mwebwe abantu benshi bashobora kuzabica, ati reka tubahe sécurité, ati natwe mureke dukora ibi. Nuko bigenda. Barakubwira ati nta kazi kawe, bariya barakwica, bariya bavuga gutya bazakwica. None niko byageze no muri Syrie. Uriya perezida wa Syrie burya bari 10% ya population, ariko urebe aho bakurambiriwe bagukura bakaza n'uwo bari baragize terroriste. Sinzi igituma rero mutamenya ubusidi byirimo. Ibi ngibi twebwe turangana, turagira amatasiyo hagati yacu, atari twe ntacyo dupfa, nta na kimwe dupfa, ntacyo dupfa na Kongo, nta na kimwe, ntacyo umunyarwanda yapfa n'umukongore, nta na kimwe. Na perezida wa Kongo uriya Nyakeru n'uwahehe, umugore wa Kisekedi n'uwahehe, ntacyo twize dupfa. Kingo wa Dondo ari premier ministre, umugore yavaga i Bunyambiri ikaduha. Kingo wa Dondo ari umupolitiki, ari premier ministre muri Kongo. Dupfiki noneho kwa kundi imipaka atari yacu, warenze umupaka atari uwawe. Nasubona imipaka ariyo idutera kutumvikana Dr.
ni kimwe mu bidutera kutumvikana. abayishyizeho sinzi igituma mutabyumva. Bashyizeho kubera iki? baravuze ati bariya bantu ni abavandimwe, nitubashyiramo impaka bari abaturanyi. Guteranya abaturanyi biroroshye gusumba guteranya abavandimwe. Kimwe gitumirwa utabyumva rwose ni ibintu byumvikana. Tufite umupaka njye nawe ntabwo tukiri abavandimwe, turi abaturanyi. Abaturanyi kubateranya biroroshye, ariko abavandimwe kubateranya biragoye. Imipaka ni ikibazo kinakomeye ahubwo gusumba ibindi. Nk'ubu ngubu umupaka udahari, ntubona nk'ubu ko badufatiye ibihano twebwe. Tudafite umupaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hagati ya Uganda n'u Rwanda, hagati ya Kongo, bivuga ko twagira ikibazo? Nta kibazo na kimwe. Ibiri Burundi birazi iwacu, ibiri Uganda birazi iwacu. Ariko ubu hari imipaka. Sinzi igituma mubona imipaka, nimubwire akamaro kayo. Icyo nanjye nimubwire akamaro, basi nimubwire akamaro k'umupaka. Ni ukurinda ubusugire. Nta gihugu ndabona kiraterwa kidafite imipaka. Nta gihugu ndabona kiraterwa kubera kidafite imipaka. Nta security ndabona, uyu mutekano uvuga, nta security ndabona muri Afrika kandi imipaka irahari. None si imipaka ibamariye. Ntabwo jewe nibaza gutera umupaka wese ngureba. Mfite imbunda. Umupaka ndawureba kubera naje mu mahoro, nazanye pasiporo. Ninza gutera sinzazana pasiporo. Sinzaca no hariya wubatse poste, nzabanza nyirasi. Hanyuma ngo imipaka ngo ni security. Ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Ubusugire bw'igihugu ntabwo burindwa. Ubusugire bw'igihugu Union Européenne, ibihugu 27 nta mipaka bifite. Barumva barwanye. Sinzi icyo mutarebera ahandi. Mwebwe murinda ubusugire bw'igihugu cyanyu gusumba Union Européenne, gusumba Uburusiya bufite ibihugu 59, gusumba Brazil bifite ibihugu 27, gusumba Ubuhinde bifite ibihugu 36, gusumba Amerika ifite ibihugu 50. None si byo ni ibiki koko? Urabona aho ibintu byerekeza iyi mipaka hari igihe kizagera ikavaho, cyangwa izaragera bityo tujye tubivuga. Ubwo ndagira ngo ushingire ku mitekerereze y'abategetsi tubona muri iki gihe. Ni nkuko aho uzi ikintu uri kurambwira, ni nkuko urambwira uti Afrika izahora ibyara abantu badatekereza gushika isi ishiri. Ntabwo icyo cyashoboka. None se na Sankara ibyo yavugaga ntiyarazi ko azapfa, ariko ibyo yavuze reba icyo byakoze. Na Mali buriya ntugire ngo ni Goita, ni Modibo Keita buriya biciye muri prize y'Abafaransa. Ntabwo ari Goita uvuze wanze imipaka uyu munsi. Modibo Keita ni Ibrahim Traoré siwe ni Sankara. Rero ntabwo Afrika izaguma ibyara abantu badatekereza, batanafata risk, kuko mbona risk zinahari. Ubu ni occasion nziza cyane ya ntambara ya Ukraine. Twagize imana biriya ntambara hagati yayo gusida n'ubusi. Iriya ntambara ni profit ya Amerika, ni opportunité Amerika ari kwiga profit Afrika. Yego. Gute iriya ntambara itabaho ntabwo tuba dufite AES. Yes. Ntabwo tuba dufite AES. Ubwo iyo uvuga ni biriya bihugu byo muri Sahel, abantu babyumve. Iriya ntambara yabigizemo uruhare gute? Mbere iriya ntambara yagushije imbaraga za gusida. Gusida yumva ko idashobora kwisukira ahariho hose. Turiki, Uburusiya, Iran bashyigikira AES. Iyo haba kera Amerika igifite imbaraga n'Ubufaransa, kuko Amerika Ugusida no gusida, ntabwo AES yari kwirukana base militaire y'Abafaransa ngo ihaguruke igende. Ntabwo Niger yari kwirukana base z'Abafaransa n'iz'Abanyamerika mu bahave. Bari kurwana bakanga kugenda se? Uriya muperezida bari kumwica ako kanya. Nakuriya bishe Sankara, Gaddafi. Otani yari kuza. Bari guhagurukira rimwe. Otani yari kuza gute Uburusiya butayisinyiye? Otani yari kuza gute Chine itayisinyiye? Harya buriya Otani ntabwo ibishobora kwifata ngo itere bitabanje guca muri Conseil de Sécurité. Buriya ku bwa Gaddafi Conseil de Sécurité yari yabyemeje. Bari basinye nabyo Putin arugereta icyatumye basinya ni iki?
muri charte des Nations Unies hari article nimba ari ya 5 ivuga responsabilité de protéger, guprotéger abaturage. Noneho baragiye Sarkozy yaragiye azana abara bo muri Afghanistan abashyira abagariga muri Libye Benghazi bitwe abaribi badashaka Gaddafi. Noneho baragumuka bajya mu muhanda, Gaddafi arabarwanya. Muri Conseil de sécurité batora resolution 1973 yo kuvuga ngo Gaddafi ntashoboye guprotéger abaturage, hariho responsabilité yo guprotéger abaturage ubu irayifite. Nuko batuye resolution 1973 barayitora, ariko ntabwo bagomba guhindura regime. Cyatumye abashinwa basinya n'abanyamerika. Abashinwa barifashe, abarusiya baremera barasinya, kuko ntabwo bari bazi ko ari guhindura regime, ko ari guprotéger iyo population ya Benghazi gusa. Bahageze bakuraho Gaddafi. Mu Bwongereza n'Ubufaransa bwari bifite imbaraga byari bivyishyushyemo, ariko Amerika niyo yaneteraye ikirere cya Libya. Hanyuma niho Putin yavuga ati icyo gihe babarikiye ni lettre nayo ifite kopi. Putin na Jinping banditse lettre bandikira Conseil de sécurité bati ntimuzongere na rimwe kuza muri Afurika gukemura ikibazo interne. Bati mwaratubeshye kuri Gaddafi, sasfi nimugaruka tuzahurirayo. Ako kantu katumye abo muri Sahel nabo intambara igishira nti Libya niyo yanyuma muri Afurika, ariko n'umwanya ubaga. Ibyo byabaye nk'umutaka urinda, nk'ingabo irinda abo muri Sahel babasha kwavansa bajya mbere. Nusa muri Sahel gusa. Nsabo muri Sahel gusa. Wari wese yabonera independence muri Afurika. Ubu ngubu birashoboka. Hako Sarkozy ubundi yapfaga iki na Gaddafi, ko iyo dusomye tubona ko yigeze no kujya namufasha nawe mu bihe bye, kuki yari yashishikaye ya miliyoni 50, ariko ntabwo ari Sarkozy gusa. Gaddafi bijya bari abantu ntuzavuye ngo Sarkozy ni nka kuri uvuga ngo ububirigi butumene nabi, ntimuzongere kwibeshya. Barya abantu ni bamwe. Yaba Sarkozy wenyine ntacyo yari gukora, uzarebe n'ubazamufunga. Ariko bashaka Gaddafi abiho kubera iki? Gaddafi yashakaga ifaranga rimwe rya Afurika, dinari. Batakaze franc CFA itakare, dolari iveho, euro iveho. Iyo ni crime. Gaddafi ubundi kugira ngo uhamagare twakodeshaga satellite twishyuraga 500 millions de dollars buri mwaka. Afrika. Yego, Afrika yose. Kugira ngo dukoreshe satellite ya telefone. Gaddafi agura Rascom. Ubu dufite satellite yacu iri hejuru ya Angola. Bahomba ya mafaranga. Gaddafi yafinaje FMA, Fonds monétaire africain. Ubundi dusaba ideni muri FMI, Fonds monétaire international. Yari afite Fonds monétaire international yatangije na kapitali ya miliyari 450. Gaddafi atanga miliyari 450 FMA ibiri muri Cameroon. Ubu niyo tuba tugomba gukoresha, ariko kubera dafite independence kugira ngo ikore agomba gusinya ibihugu 15, hamaze gusinya 9 gusa. Bya binakubwiye ababene wacu ntabyo basinyeho. Iyo ngengo y'imari irabitse. Kandi usabye ideni muri FMA urarifisa amafaranga yawe, singo amadolari, urishyura amafaranga yawe kandi kuri taux d'intérêt ntoya. Ariko kubera tudafite independence nuva muri Fonds monétaire international uratinya kuvamo. Ariko nk'ubu ngubu ibya bigunda kubwiye AES yavuyemo. Ubu nta n'ideni bafite na rimwe, bavuye muri Banque Mondiale. Ibyo bimeze nko kwigumura, bimeze nko kwigira ibyo ni ijambo neza ry'umugaragu, urigumura kuri shobuja. C'est ça. Nuba mwumva mukeneye abashobuja ni ubyo nyine, nimugume. Tureke kwigumura. Nimugume. Uvuze neza rwose nk'umugaragu. Yewe Dr. tugana ku musozo, nagira ngo ubwira abantu wenda nk'ibintu bikenewe mu magambo nka tire gutyo uti hakeneye ABCD kugira ngo tuvuge ngo ibihugu biri independent. Ni ibiki bikenewe? Hakeneye independence. Ntabwo ari ikintu, ntabwo ari independence
ntabwo ikeneye literature, bafite noneho aho barebera. Independence ni iki? Ni uko uba wowe ubwawe udafite shobuja, nta kindi. Gusa nyine kugira ngo uveho, ntabwo sinabarenganya, ntabwo byoroshye kubona independence atawugufashije, ko nkunda kubaha urugero kuri Amerika. Kugira ngo Amerika ni koloni y'Ubwongereza, ibyo ngira ngo murabizi. Kugira ngo ibone independence ibe kuri yo muri Bwongereza, yafashijwe n'Ubufaransa muri Louis XVI. Ikintangaza abanyamerika bajya babwira Abafaransa ngo baratabaye igere mu ndiyaye ngo bavuga Ikidage, bakibagirwa yuko bataba Ubufaransa baba ari koloni y'Ubwongereza n'uyu munsi, nako Australia imeze. Natwe rero abanyafurika icyo dukeneye independence ubu rero ni occasion iri favorable, no opportunité itagomba kwishapa, kuko ubu ngubu dufite uwadufasha ni Eurasie. Dufite Chine, dufite Uburusiya, ntawaza ngo asenye igihugu cyacu uyu munsi. Rero dushobora kubona independence. Nta kindi dukeneye muri Afurika, dukeneye independence. Nicyo cya mbere, niyo priority, ibindi byose birashoboka. Naguhaye urugero nk'ubu Burkina Faso kuva yabaho muri 60 imaze imyaka 64 ni ubwa mbere igira inganda 3 muri iyo myaka yose. Yego, ifite inganda 3 idasabye ideni. Tenebye idasabye ideni. Ni ubwa mbere Burkina Faso irya ibiryo by'iwabo itempose. Bejeje bagize amatoni n'amatoni y'ibirayi ku buryo bwogeye bagurisha mu nyayo. Independence ni ikindi sinzi gituma niyo richesse ya mbere gusa. Nta kintu cyiza kibaho nka liberté. Bidafite liberté ntuburi umuntu wa Afrika, si Afrika. Kutigenga byo biragatsindwa. Nicyo bituma turyana gutya. Ko abantu bajya bavuga ko ngo abazungu bose ari bamwe, ntumbaze iyo mvugo bayikura. Aba ni bamwe. Bigatuma batizera ko nabo Bashinwa uvuga ko badushyigikira nabo. Abashinwa si abazungu. No, ntimukitiranye. Abashinwa si abazungu. Abo banyarasha n'Uburayi si abazungu bose. Hari Europe, imperialisme ni Europe de l'Ouest na Amerika. Abashinwa ni abazungu gute? Wigeze ubona hari igihugu cyo muri Afurika Abashinwa batera? Wigeze ubona bakugira umucakara cyangwa gukoloniza? Ideology yabo ntabwo ari abazungu. Nabo barakolonije, kuko ko hatakonejwe 100%, hakonejwe Macao na Hong Kong na Taiwan. Chine continental ntigeze koloniza. Bafite imitekerereze itandukanye n'iyabo gusida. Nicyo umuntu yakwizera ko ntabwo bameze kimwe kuva kera. Azatugerera mu kebo nk'akabo gusida mu gihe twabizi. Ntacyo bapfa, niba bashaka kubigira barabigize ko bagize imbaraga. Erega bagize imbaraga ku isi, nibo bari abambere muri ekonomi, no? Mu 1820 Chine yari yambere ku isi muri ekonomi. Ubusida icyo bashoboye batusha ubumwe bakatuviraho indimi. Ubwo haba ibihugu nka 12 bitera Chine mu ntambara ebyiri, ya mbere opium n'iya kabiri. Ariko ubu bumwe abagusida bagira bakabubasha bo ni imiterere ibarimo cyangwa ni ibibazo bahuye nabyo, na experience bagize batereka ni experience bagize ko kera bari inyuma yacu, kuko sinzi ukuntu niba nabonye Imana ni juste. Iriya kontinent ya Europe nta kabuye k'agaciro na garama n'imwe ibaho. Kontinent yose nta kantu k'umutungo kamere bigirira mu butaka. Kontinent yose nta peteroli, nta buye ry'agaciro, byose biri muri Afurika. Bifitiye uruburane. Igihugu cya mbere ku isi ni Uburusiya, gifite amabuye y'agaciro menshi cyane. Icya kabiri ku isi ni Congo. Ariko ibindi bihugu bya Afurika byose bifite amabuye. Ariko Uburayi nta na gato. Bararebye rero kugira ngo ugere ku kintu mugomba kugira ubumwe. Afurika nitagira ubumwe nta kizageraho. Nitagira independence ntizagira ubumwe, ntibazayikundira. Kuko iyo muri kolonize nta bumwe mugira. Ntibabakundira ababategeka. Kuko ikintu cya mbere ugomba kugira ngo abantu kolonije, ikintu cya mbere kugira ngo batagira imbaraga urabatanya. Uzasome Afrique victime, Charte de l'impérialisme na article 28. Article ya mbere ni diviser pour mieux régner. Tutandukanya abantu bashe kubayobora. Ni nayo nama Le Grand Échiquier n'uwasomye Brzezinski.
niyo nama Brzezinski yari umujologe Amerika w'umupolonari ariko ari umunyamerika yagiraga inama Amerika ibi ngibi biriko biraba ntabyo mwamenye yaravugaga ati Amerika ntishobora kuramba kuba puissance igihe kinini kubera iki iri periferike iri ku ruhande. Icya kabiri ni nasiyo ntoya imaze imyaka 148 gusa. Icya gatatu nta matière première ifite ihagije nta n'abaturage ifite bahagije ku buryo yategeka isi. Ati ehazi ni bloc yindi ehazi ni hariya Uburusiya Ubushinwa Turkiya hariya hirya. Ati 50% bya matière première biri muri ehazi, 50% by'abaturage biri muri ehazi. Amahame nucléaire aruta iwanyu kure ari muri ehazi ko hari atatu gusa. Ibihugu bitandatu ekonomi birivaza na Amerika biri muri ehazi, 60% by'ubutungo bw'isi buri muri ehazi, mwebwe ufite 40%. Yavuga Amerika avuga n'Uburayi bw'Uburengerazuba. Ati rero kugira ngo twimetene bisaba yuko tukora uko dushoboye ntagire igihugu cyemereje hariya tubitandukanye. Chine ntikunane na Japan, Arabie Saoudite igumi domine, Iran ntidomine Arabie Saoudite, Inde ntikunane na Pakistan, Ubushinwa n'Uburusiya ntibikunane na gatoya. Ukraine mwikure ku Burusiya ize muri Europe. Ati uko le cœur du monde iri muri Ukraine. Uburusiya nubugira Ukraine uzategeka isi. Nibyo bagerageje no gushakira ibisubizo mu bibazo by'abandi mu kubateza ibibazo. Dr. Reka dusoreze iki kiganiro aha ngaha. Ndagushimiye cyane ku bw'umusanzu uduhaye mu kudufasha kumva ibintu n'ibindi. N'abadukurikiye mwese ndabashimiye Dr. wakoze. Merci à vous.